Okay, Ziggy presents PYU Center for Animation present ubufatanye dutangiye katuni nziza y'umwaka. Dore izina ryo ni ngiryo Grad. Niyo katuni dutangiriye ku kirwa hano, izuba ryari ryakeye neza fresh. Batangira batwereka mu musozi, ukumva batwereka mu musozi, haraho twahingutse ahantu hari ubutaka bwiza birabo biteye neza. Hari dragon arimo iragenda yuhira, ifite akamashini kari kwenda gaca ibyatsi. Hano ni ahantu heza kari gatuje neza, kakajya kibaza uko karebye mu nyanja. Niki mbonyera uko yakarebye mu nyanja, yabonye ubwato buri kuza bumusatiraho ku kirwa cye. Kumbi dore kapiteni uyoboye ubwato, kiremwa muntu dragon yikanzemo. Kumbi hano baraje ku mwaro bubaka ibirindiro ku butaka bwa dragon. Ni ubwa mbere dragon abonye ikiremwa muntu. Yararebye ikivu cy'icyato kije kigihera, ntiyabigira. Kumbe hano bahise baserebura, babonye ubutaka. Wanatumwemo tubonye ubutaka wowe. Hano hari wakomanze umwami cya kureba ukomanze ugapfaho. Dore ukuntu gisunika umuja ashaka kujya gukingura. Uko bagakinguye dragon ku butaka bwayo yarakaye. Kumbe wenzanye ibiryo dusangire wowe. Bano barihuse, we mwikirukanka nzanye ibiryo dusangire nk'inshuti nshyashya mbonye. Harya uyarebye abona bica inyamaswa bashe hano, kikirarakara. Ni umwami w'utu tugabo tuje tw'udusimbiyote gifunga ingumi. Wenda kubaga wowe. Kumbe ibaga isura. Mwamuraha iwana urambaze uyu araseka. Nta mutima mubi ni dragon ira mwata kumusenzu uyu baramushose. Utugabo n'utugome tuje ku butaka bwe. Yatashye ababaye, yaragize ngo abonye inshuti. Yatashye ntuzongeye kugarura ibi biryo byawe hano. Nta bandi bantu dukeneye ko batwiyungaho. Disi mugenzi dragon yarababaye. Hano hari cyaje ewana kanakawe winde wowe turabatinya. Yarababaye yazamutse ababaye. Yaragize ngo abonye inshuti agiye kujya yakidagadurana nazo. Kumbi abantu bafite imitima mibi. Ibya biryo yaraje abijugunya muri puberi. Abonye ko nta keza k'abantu. Yaje aryama ababaye n'agahinda kenshi. Kumbi mu gicucu hari uwaje. Hari igicucu gicaho ntacyo numvishe ra. Kumbi bwa bugabo bwaje nishoka uyicanye. Ntacyo mbonye. Akagwa hasi igira hirya kazamura ishoka gatarasa. Uri mu bicyo akagabo. Ni ubugabo buri aha bugufi. Yewe turabasha muri babi gasubira. Ariko ntacyo nako arongera ariryamira ntiyabigira impamvu azimya itara. Yaraye ababaye. Nta joro ridacya. Yarabyutse anakora agacyayi nk'umuntu wese. Iwana rwanzora itira ryoshye wowe. Fungura akabati hari turimo ubugabo. We turakubaga wowe. Ubutaka bwawe turabukene. Ubu buntu ntibureba ututunura. Mugabo yarababaye. Dragon yaraje irababara tutuntu. Hano ntari bakomeza akazi ke. Kumbe turasa umwambi mu kirahuri. Nyamara ututuntu turi kunyendereza. Kumbe twarashe imvura y'imyambi. Ndapfuye arihisha arakwepa. Ubugabo hano dore bushaka kumwica kubi no kubwiza. Dragon hano yaraje avuga tutusenzi. Yarababaye. Kumbe inama ye turayijyana. Inama mugarura inama. Hano inama nimucira ibyatsi. Hano arakubita. Ahubwo hano mwatuntu we mushaka kumva himukira. Dragon yarakaye. Ikubita ishoti mu giwanyu wowe. Yaduhaye ishoti shaho. Nawe ushaka ko mwishoti se apenge nemeye. Kamwe karemeye aza hano gukora amasuku aho banjije. Dragon nta mutima mubi. Hano dore mu kabati biba birimo biramurira ibiryo. Narende gufataka narebe gafata ariko nawe hasi. Kumbi kureba hano tugabo twuzuye mu nzu turi kwangiza ibintu. Murekere wowe. Dore hano turangiza ntacyo dusize. Dusiga inyuma. Twarangije ibintu byo gufata mwatuntu wenda bahemukira. Tubabareze rwose ntago twonye ko yagakanze. Hari urusaku rwavugiye hanze. Hari urusaku dragon arebye. Hari dragon yindi yateye ngenzi ye. Yateye za symbiotes. Yatiza symbiote kanicare nontonde ndyoherwe na show. Anywe n'agacyayi. Kumbi twatwitse
ibirindiro bya za symbiote. Kamwe karaje hano kumvira ku kirahure w'inyanduriza. Dragon yarababaye. Kumbe hari iyindi Dragon ije twika ibirindiro bya symbiote. Watabaye bagenzi banje koko. Ni kanu kari kwinginga kararakaye we nakeza kanyu namwe wowe abantu nakeza kabo. Kano nako ngo kagiye kwataka kafashe inkota. Kararwana se na Dragon yaraje kurira abantu. Uyu nguyu yarababaye yibuka ko wataremwe mu mutima mubi. Bariya ni inshuti nari mbonye. Ntabwo ngomba kwerekana umutima mubi mu Dragon ingenzi yerekanye. Ngomba kujya gufasha Dragon hano yikanzemo. Dragon ni Dragon ifite umutima mwiza ifasha abagenzi bayo. Dragon yihasa umutima wo kujya kumbira indi Dragon irimo irataka bari mwe atake wowe. Dragon hano irarya bataka iki hano harakasimbutse karinaga ni ukwiyahura. Yewe ndakwica uri mu bijugume kuri boss arahwera. Iwana boss kimuri hejuru. Boss kiri muri besho ni umugome kigiye kumucira kinangaho kakagabo. Iwana nashya kitudahiya. Kumbe Dragon mwenyewe yiyiziye gutabara. Dragon yiyiziye bano barebye we uyiswa mu ntwe gukira. Dragon arakwiba. Dragon afite imbaraga ajugunya hirya bita mu koto kirukabo cyari Iwana kiramutira hano. Iwa kansubireyo kikahise kisubirirayo. Dragon hano hano arazunguza. Dragon ari gutabara ari kurwana ku nshuti nshyashya yarabonye. Agerageza rero ko yakuba ku nshuti nazo hamwe. Ingiga y'igiti yaguyeho. Fata ingiga y'igiti we Dragon bayikura amenyo. Dragon ijya hasi. Kumbe wewe ntuzongeye gukora ku bantu banjye. Yayikubise kirahunga. Wowe n'undi munsi baba bararebye barumibye. Dragon irabatabaye. Uyu se ntakikiri inyuma muracyaninya. Dragon cyari kimuzanye no gufasha gusa abantu bari bamwanze. Bose urabizi mfite agasuguti kamwe yari yazanye kamushyire nyine. Numva se kamushyire wowe uyu ko yaje. Hey ubu noneho twasangira tukaba inshuti. Urabyemeye umusa? Uyu yarishimye reba utugabo. Ubu tugiye kuba inshuti. Umwami nawe yarabyemeje ko basangira kuri ibi biryo Dragon yari yazanye kugira ngo babe inshuti. Dragon yarishimye. Yari grade cartoon animation. Bana bato mujye mukora subscribe kugira ngo mujye mubona izindi cartoon nziza z'ubwenge. Kandi babyeyi mujya kuri channel cartoon nziza z'ubwenge abana babe bareba nabo muri iki gihe cy'ikiruhuko. Mbibutse gukora subscribe kugira ngo mujye mubona izindi cartoon z'ubwenge cyane. Kore like na share kugira ngo izindi